tatang, nanang. Di mo ibaga nga damanan tinangilibrikan ka nakaw. Naalayo, nanang. Ni Jerome ti sutor ko ang naggapuan dagita amakan. Ay nawaw. Nagsaya at ang idi na palabas alawas. At damanan tinangilibrikan ka. Ita, at damanan. Saan lang nga dayta, nanang? Adapay kwarta nga inted na, ha? Ay ikan na nga rudan ay iti balato ka nakaw. Intun bigatan, nanang. Nagasat kalaunay kadagiti agdadaton kang kanak ko. Managparabor damain. Iso nga ro da jakpay kaya ti makirelasyon, nanang. Ngamin, no aklo nagtimay sa kadakwada. Sigurado asaan matan nga agdaton ti daduma. May mayat ti kastoy, nanang. Ado ti agdaton tapno adumat ti madawat. Aywan na. Ubing kapay mo't anak ko. Aginjoy kapay mo't. Nilisa ka day, tinangyawin iti makmakan, nakaparabaw iti lamisaan, Rosa. Wen lakay. Inlibre ka no ti sutor na. Amom ka da. Nang tad kanupay iti kwarta kan Lisa. Ay, nawaw. Amangan mo no sa bali alalaki maninday ta. Awan pa'y mo nobyo ti anak ta. Mabalin na pa'y ti agpaaram lakay. Wadagam. Nasayaat ka day, tikas tangar aramidan na. Pagkukwartahan na nagiti agdatdatong keng kwara. Di mo pa ikayat, tauray awan trabaho ti anak ta, ket adda ti kwarta na. Adda pa'y mayaw awid na amakan dito'y balay. Pintas laeng ti puunan na lakay. Proud ka nga raw, di tikas tangar aramidan ti anak mo, No asino la di tat alalaki, ti sumursurutan na para lang iti kwarta. Saan abasol ni Lisa, no kayat dagiti sutur na timangted iti kwarta ken kuana. Ay, nawaw. Pagbali na marupat kwarta tanak mo. No saan na kurso nata di lalaki, ibaga na sa nakasta paggigidanan na ida. Di ka agsaw iti kasta. Ngamen, mairan-ranod ka iti kwarta ken makan nga iteda iti anak ta. May saka ba? Konsintyam man ang daramit ti anak mo. Punaklakit din no asino ti masalaw ko iti dalan. Si kamat gayam Shaira. Apay akas na tilangham. Ngimisit kamat launa yan. Kimutong ka pa eh. Gagangay tinagagat ang makipurdiya, Lisa. Kurang kalaang iti diskarte, iso akasta. Lusyang ka, iti katatrabaho. Nagasat ka, tauray saan ka ngagtrabaho, kat addalat ta kwartam. When tanapintas kan sexy, iso nga adu ti mayat amang tad iti kwarta kanyak. Anya? Ibagak man langan tapno amom. Saan basta-basta dagiti sutor ko? Baknang da, iso akabaelanda nga itad ti masapsapul ko. Saan akas ka dagiti daduma dita? Nakitak ang nagsarita kayo iti dayjay Alisa, anak. Anya nga'y tinagsaritaan yaw. Anya kumapingay nanang, inuy-uyaw nakmanan Apay ka no? Nangisit kan kimutungak ka no. Lusyang akon, gapo iti kanayon ko apa nagtrab-trabaho. Puskol ropa mo dayjay babae. Awang karbengan namang ibaga iti kastaken ka. Naimbag kanukan kwa na, tauray saan ngagtrabaho kat agbiaglat ta. Wala, tado dagiti kachat-chat na pagdawdawatan na iti kwarta. Iso ti kunanay tay nanang, saan ka no basta-basta dagiti sutur na, babak ng dakano. Kaisumat ti sayang gusan. Iso nga adu ti kwarta na, ta adu ti sutor na pagdawdawatan na. Dahita ti nakababae na nakaw. Talaga anagasat ano kasta nanang. Ay nawaw, di mo apalan ti kasta klasin ti babae anak kaw. Saan da nga agbyag no awan ti lalaki iti biyag da. Inuyaw mo kanumat ni Shaira di na minsan, Lisa. Pudno matimbagak tatang.
Nagngisit, nagkutong kan agrup-rupa alos siyang dayjay asyayra. Wan, ngam napintas mag. Ay nawaw, ulitin man timpagam tatang. Oray no kasjay ni Saira. Adayo na pimpintas ngam iti sika. Kunam ata adati itad dagiti sutor mo. Amang mangtid iti kwarta. Iso akaba ilam ti agpasalong. No awan dangay. Panagkunam kaday ket kasta tilangam. Amangan no agrupro pakapay alusyangam iti dayja asyayra. Dahita tijak ipalubo sa mapasamak tatang. Ado ti sutur ko ababak nang. No maamuan da akwartada lang ti habol mo. Sigurado aliklikan da kanak kaw. No mapasamak dayta, awanan na. Awanan ti sponsor mo. Saan to ang mapasamak dahita tatang? Amuyo mat. Maapil to'y anak yu. Agalas 10 ang itagsapa. Ngam di pa ilang agreng dayta alisa. Anya launay ti pagparikot am ayala kay. Kanayon na maldawan ta anak mo. Awanan ta muna trabaho. No di maturog ken mangan laeng. Adda ti kwarta na dayjay lakay. Kasta karodan na kanayon. Di mo suruan ng trabaho. Namnamaan na laeng ay. Itagdag iti agdaton kinkwana. Ay nawaw, umapal ka lang iti anak ta. Iso akasta ka ador. No di mo suruan ta anak mo. Awan lat ammo kon Rosa. Daytag papintas lang ta ammo na karamidan. Adda panunot jay tao. Unay kamutin ador. Pagbalinumot abubog ti anak ta. Nalay ngagbirok ni Lisa nga anak ta. Saan taw nga agbisain? Mga iti apartment nanang. Ay nawaw, sigurado ka kadi iti dayta desisyon mo, Lisa anak ka. Wan nanang, nagkari ni Jerome kanyak. Sino a Jerome? Ti sutur ko nga trabaho ija abroad. Iso ti makammo nga agbayad iti abang ko nanang. Anya? Katimat kwarta nga itad ni Edward kanyak. Iso ti pagpasalon ko, tapno napinta sa klata. Sigay. Agsapulak iti apartment nga asidag dito'y balay. Tapno mabalin nyo ti sumarungkar, no kayat yun nanang. May mayat matlang no adda bukod ko nga apartment. Tapno awan ti addo asa unitatang.
iti apartment na lakay. Talaga ka di proud ka iti anak mo, oray kasta ti aramid na. Tanagasat launay ti anak ta lakay. Kaya ka mo, kada kayo agi na. Basta kwarta ti saritaan, kasta kayo. Oray adda ti maagrabyado. Kasta talaga ti biyag lakay. Ay na, kaasinto ti anak mo no kasta lang. Mairuwam iti nanamaya panagbiag. Anya launay ti pagdanagam ket biyag na mo dayta. Sa maysa, adaw dagiti lalaki amayat amang ted iti kwarta ken kuana. Awan lata mo, Krusa. Dumteng to taal daw amauma dagita. Panagbabayad man ang ti amang. Tsak matan makontak dagi at tao. Itayak pa'y nga awag. Ngam di damat sungbatan. Ni Jerome nga ta. Isulangan ti awagak. Hello, Lisa. Nakaawag ka man? Kumusta kan? Di ka mata nagpaw-paw iti allowance ko. Alawan sa tagos, ti saludsudam. Wan tawan pa'y man insend mo. Asino da Edward Gandino? Ha? Isoda ka di ti makagapo. No apay nga gingga itakit di nakmaklo. Uno pod no tindanon da kanya. Akwart lalaeng ti habol mo kadagiti lalaki nga daton gan ka. Saan? Saan akasta, Jerome? Mani po dita. Di mo nam namaanan nga dapat ti maisen ko akwarta ken ka. Anya? Sayang dagiti kwarta na isesen ko ken ka. Awanan kay tibain. Oh, di saan lang? Si kalangay ti lalaki dito'y lobo. Saan ka matagwapo? Ado laang ti kwarta? Mapanak iti ayan ti anak ta, Ador. Apay day. Manungal dawon adi na replyan dagiti text ko ken kuana. Di na mo laangan imbitaran nga agpasalom. Naa. Salon pa'y laang tadda iti utek mo. Tanukas ta nga agpasalom ket ayabanak. Ita, saanen? Pamangan no awanan ti kwarta na. Napintas mo ti anak talakay. No adda ti pumanaw, adda ti may sukat. Ay nawaw. Gakamaw. Wapay akasta ti kapanunutan niyo nga gina. Nay, anyat na pasama ken kali sa anak ka. Kimutong kabatan. Sana anang nangan iti manungal daw, nana. Na, apayaan. Awanan, nanang. Awanan ti send na nga allowance ko. Awanan ti sponsor ko, nanang. Ni Jerome ngay. Ni Jerome. Saan nga agpawit day jay. Da Edward ka ni Dino. Jak amo, nanang. Jak matidan makontak. Anya? Awan pulos kwartak ita, nanang. Ay na, Lisa, aya. Apay mo't nga inuray mo akas ta ti mapasamak. No awanan ti ipaw-paw itdaken ka. Nagsapul ka kuma iti sabali Di ka masayangan iti kakasta klase ti lalaki. Anda dagiti agdat-daton kanya. Tsak kaya tamamirmiraut mat dagi jay, nanang. Awan ti maitad da kwarta kanya. Jabak nang kumana, anang. Nakitak ni Lisa itay nanang, kimutungan. Naan ano aya? Saan da ka nga impaw-pawitan iti kwarta? Iso asaan anang nangan iti apartment na nanang. No kasta. Awana, dagiti sponsor na nga ipanpanakil na kang kaiday. Naduktalan da siguro ti aramid na Ada nga rod di tabalay da. Nakitak iti garden day tay nanang, madamang agtrab-trabaho. Ngimisit asigurado day chay. Usto tapno saan nakakatkatawaan. Makitam day ta. Nagsublimit lang iti sigod. Awanan dagiti big time malalaki amang paw-paw itken kwa na. Iso nga agrigat manan. Kung nagtumag kang kaanak ko.
Addan to aldaw dagiti tattao akas iti galad na. Umuna akon nga gawit tatang, nakapudpudot, dak kaya tingumisit. Ay nawaw, saan ang mabaling agawin ka, Lisa? Kas makita mo, saan pa yan alpas si trabaho tayo? Kaya't kunti agi na tatang. Ay, saan man ati kinasadot mo ti pakpakat mo? Ang mga numatalimu dawak dito'y tatang. Kabay alam na ita. Sursurum tagtrabaho. Tapno saan ka ama ikawa? Ngawanan timang tagkang ka. Amo yung matadyak maanusan ti agtrabaho iti garden tatang. Di ka nagarterte. Tasan ka baknang? Nukasta ka na yun. Saan ka ngagbiag no awan timang suportakin ka? Tatang, Itatawanan ti sponsor mo. Agtrabaho ka. Kita makit nag-surrender dagiti sutol mo. napintasak mat tatang. Sexy akpay. Ay, saan nga umno ti kinapintas kin kinasiksay? Laglagi pa ngawan ti lalaki amayat amang asawa iti babae asadot. Iti babae anam ay la
Anya nga tano si kalaangan ti makilaba ije balay, mare. Ha? Tapno saanan nga agbagkat nila kay mo. Ay, kwa, mare. Kasapulak ti adu-adanom no siyak ti aglaba. Adumot ti danom ije balay, mare. Kan sa anak nga komportable nga aglaba iti bala iti sabali a tao, mare. Ah, kasta ka di, mare. No, okay lang kan kakit. Iawid ko pa ilaang dito'y balay di washing machine. San mat anadagsan unay, mare? O sige, no kasta ti kunam. Ay wanam lang, amare. Tapno saan ama perde. Ay, uwan, mare. Di ka madanagan. Ay, wanak ti washing machine mo abuludag. Mapan ka man iti ayan damari Joanna lakay. Peka di ba kay? Mapan mo buludan ti washing machine na. Anya? Mapan mo alaan ti washing machine na. Di bale, tanagtulagan mimet abuludag itang aldaw. Unay kan ba kay? Agraman washing machine, buludong ba? Italaang matmanan. Ngam no masadot ka, agsapulaklangan iti sabali may baon ko. Man ano ay ano igilgil mulatan ba kay? Makabannog na tati agigilgil. No kasadot mo ti mapan mangala, si kamatan ti makaam mo amang igilgil iti murang mo, guryaw. Agrubwata kong tatang. Masapa ak itatap no masapa ak mat nga agawid. Agan nagkanak ko Wen, no adati umay mga la iti washing machine. Ipabulod mo lang tatang. Kung man no may makilaban ni Aida dito balay ita. Bulodin na kano, ta saan akomportable no dito'y balay ti paglabaan na. Anya? Ipabulod yulat na tatang. Kumarek mat ni Aida. Tapno awan mat laang ti maibagana. Amangan kit dino panunutin na nga imutak no saan tayo apabuludan. Sa bagay aywanan na mo siguro no buludin na. Wen, tatang. Ala, agrubwata kon. Tibilin ko di yulipatan timangan. Huwag ka di anak ko. Apay kumaamalipatak at dati na imas amasida. Amangan no kayat mo ti gumatang itinatang Aida. Anya natang dayta, nanamilang. At daw okra, taraong kanda dumapay. Kitahag man, nana. Agpili ka no anya ti kayat mau. 30 pesos lang kada supaw. May sasupot nga okra lang ti alaag, nana. Agtugaw kayo pa, talaag ti bayad ko. Nay, mabit lang nakaong. Washing machine mo ka di dayta. Ay, uwan, nana. Madlaw ka barbaro Ay, for rent dayta, nana. Amangan kunak no kayat mo mati makilaba. Tapno saan ka mabannog amang higilgal iti murang yo. Manungay ti abang na. Nalakalhang, nana. 250 laang per laba ta makiusar kayo iti kuryente. Ay nawaw, mayat Oh, anya ngay, nana. Kayat yo ka de nga abangan tay paabang ko kada kayo. Ay man nga raw ta ilabak matlaang dagiti ulos kan kurtina may. No kasta nga rod, nana. Sika ti umay dito'y balay, ta dito'y kan nga aglaba, nana. Nalawa mo't ti sampayan. Ay umayak to inton martes, no addamanan ti maurnong alalabaan. Adda kayo magayam, nanamilang. Anya tar aramidan nyo dito balay. Umayak man makiusar iti washing machine, guryaw. Anya? Ne, ada ka matgaya may nanamilang. Nakaset up ti washing machine. Mabalinan ti makiusar. Wow, nana. Mabalin yung matlaang ti agisalapay iti paraangan may no kayat yung. Ay agyaman naklaunay, ay da. Ay, awan anyaman na, nana. Ay, sumrag ka matan goryaw. Itay pa'y anak kay dasarak iti pamigat mau. Anya ti kaya't asawan da ito Aida, ipausar mo iti sabali at tao ti gamit abinulod mo iti kumarem. Ay, santan apagsaritan ti may papan iti day taabanag. Ta sigurado adinak matlaang maawatan. Ang mga no isupay kit di ti pagapaan ta. Nalpasan ti labak.
Kunak tumot ka na kayo, nana. Napartak no at the washing machine. Un nga raw sa anak anaban nug unay. Ay un gayam, itad kun ti abang ti washing machine mo. Ang mga numalipatak pa'y. Ay, agyaman naklaunay, nana. Ang sikreto tayo laang abangan niyo ti washing machine, nana. Di yu ibagbaga kanila kay ko. Apay, Mart. Wala, takontraan man nila kay ko tinigusyok, nana. No kastat ikunam iso ti matungpal. No adapay amuyo iti sityo tayo akayat na ti makilaba. Ibagayo latan nga umay da dito'y balay, nana. Dahito iti contact number ko. Wan, ipakamok ka dagiti kalugarak ti baro a business mo. No ado ti ma-recruit yu a customer, uray libre kayo laang ang makiusar, nana. Ay, wan kayat ko day taay da. O may kulaang i-advertise ti business ni Aida, Joanna, nakaw. Anya ti business na ay anana. Gimatang iti washing machine apapaabangan na. No kayat mo, makilaba ka mutin. 250 laang per laba. Anya? Ay nawaw, apay akasta ti reaksyon mo. Tinsamot ten washing machine ko ti ipapaabang day nga Aida, nana. Washing machine mo? Di ko na washing machine na kanumot. Nagulbud ka na kayo, nana. Kinapod no na, binulod na ti washing machine ko. Kat aging gaita, awan pa'y ana isubli. Iso siguro ti ipapaabang na kada kayo. Ay, nawaw. Isumit lagayam asaan pa'y nga insubli ni Mari ay dati washing machine ko, tatang. Anya, Jak pa'y nakita, tatang, nakuna ni Nana Milang nga adda ka no ti washing machine nga ipapaabang ni Aida kadakwada. ay dawaw, nagturad at talaga. Sigurado ak ati washing machine ko dayjay, tatang. No kasta nga rod, nasken amay sublin ti washing machine mo iti kabitan na panawon dito balay. Ang mga din numapirdi pa anak to. Mapanak iti ayan day tamot lang. Naglukon day ta amari Aida. Binulod na kanyak. Sana ipaabang iti sabali. Anyan. Ay, nawaw. Anya dyan maamot ko. Kasla... Ay, guryaw! Umay ka pa'y man! Agawaam! Ano mo, mas masama kaya? Tisaksakan lang kay. Agas asok matan. Ano mo, nag-overheat sa amat. Uksutan pa'y man ti extension wire. Amangan numauram ti balay lakay. Anya kalaki di mo tin bakit? Dahil ti ibagbakin ka, agar aramig ka ti pagparikutan. Awanin napuura na yun. Kita tinapasama kiti washing machine.
Madlaw ala po oran ti plug na, bakay. Nag-overheat asiguradong data. Kasano pa yung day talakay? Yung baso mo No apay kami nga imposar mo iti sa bala tao. Kat ammo mo binulod mo lang data. Mari Aida! Mare! Ay nawaw, boses ni Mari Joanna day jay lakay. Rumor ka, takasaritam ti kumarem. Ang mga nuti washing machine mo ti may nalahay. Anya nga iti rason ko lakay. Sapay na oram ti wire. Mare! Amok nga da ka dita! Si kan ti makam mo agpalawag iti kumaren. Tapno ammom ti bagbagam kinkwana. Anya ginadamag ko nga adat ipapaabang mo a washing machine, Mare. Ha? Asino tinakadamagan Mari? Napatag ka di pa no asino tinangidanon kanya. Ay, kuwa nga min Mari. Ibagam tipod no, Mare. Ipapaabang mo ka di ti washing machine a binulod mo kanya. Pasensya ka na Mari. Awanan ka itibain? Saan ka asiningir idi binulod mo? Ngam impaabang mo ki din? Ala akon ti washing machine ko, Mare. Ada parikot Mari. Anya manan? Nauram ti wire na. Anya? Diyak mo no apay Mari. Mas dawak lang nga ni tayo nakitak tagas asok matan. Di umasidagak. Maururam Mari. Nalabos kamot, Mare. Kita man tinagbanagan ti washing machine ko. Sorry Mari. Saan mula ang apinagkwartaan, Mare? Pinirdimpay. Saan kong alaan deta ang washing machine? Apay mat Mari. Jakmet laangan mausar deta. Sukatam laangan. Anya? Kita man, panagkunam ka di kat mausar ko pa'y deta. No di mo kayat asukatan, bayadam laangan. Ang manula ang tinaurnong ko nga abang Mari. Kurang 7,500 day jay. Saan kun aparikot deta? Ikan ka iti makalawas. Nasken amabayadam wen no masukatam ti washing machine ko. Tano saan? Iti barangay hulaangan ti pagsaritaan ta. Awan ti kumakumare. No kastama laang ti ugalim. Ha? Las mo daytan. Di kantun pabuludan inton sumaruno.
sarsaritaan nyo kan kumarim iri ka itay anak ka. Ne, simangpet kay matgaya man tatang. Itay bay busy kayo ngamin iti kumarim. Anya ti order yo iti online na pagsarsaritaan nyo itay. Ah, ay, awan day jay tatang. Kitain nyo ang mga nuadda man ti kalukwan nga aramidin yung agkumare. Ni tatang mat, awan. Siguradum lang si kaheleng. At dalahang timang nagkaw. Dakas ka talaga kanya. Wen ka di tatang, danag yun ay. Palagiplaeng. Ang mga nun nalipatam. Ang naipabarangay kayong agkumare. Idi na palabas sa taweng. Iso nga rod nga agsingsing pita kung tatang. Asino matimaya tamay babay ni Jibarangay hulaya. Ni, anya nga iti aramiden ta iti day ta restaurant, Mari Helen. Ay kat, anya kumapay ngay mare. Manganta. Usaran ta ti PWDID ta. Tapno makaraman ta iti makuna a discount. Ha? No kasta? Simang putan ti in-order mo iti online? Wen, kasangsangpet na iti kalman mare. At to iti bagay. Siya kung tinangikarga iti ladawan mo mare. Ay nawaw, sabali mo tinagan ko ana ikarga, Mare. Ay kat kasta talaga mare. Agraman address, sabali mo. No usaram tipod no anagan ken address mo ay awan nalaka mabirukan da ka no dagreklamo. Siya kung tinang panunot itinagan mo mare. Maya de la Cruz tinagan mo no kasta arumwarta mare. Ah? Si Kangay, kita agman no anya tinagan mo iti ID mo. Kita mare. Hazel Santos. Ah? Ay nawaw, bagay mo, Amare. Ang picture tamating kargam. Wen tapno valid no usaran tamare. Nagan ken address tala ang ti sinukatak. Di bale, saan dat WDID tayo restaurant, mare? Apay kumasaan, Mare. Agro-ro pa mo't PWDID day jay. Oh, manungay ti discount ta. Sag 40 pesos ta, mare. Ay nawaw, dakil mo day tan isupay a pagplete. Ay, naku nampay, mare. Sa dino nga ro ti sumaruno a papanan ta, Mare. Ag-shopping ta pa, isakbay nga agawid ta, mare. Agjip ta nga ro dun, tapno makatipid ta. O sige, ti-discount ta. Di mo liplipatan nga ibaga, no, agbayad ka. Ibagam iti driver a PWD ta. At damat kit di ti ID ta. No bilang laang ta sa pulan na. Kamaudyanan na, nakaawid tamat laangan, Mare. Ay nabambanogak, mare. Ngam sulit, tanausar ta ti kabarbaro a PWD ID ta, mare. Una, itugot tamanan inton agpasentro ta. Isopay ti discount. Naimbaglaang, tanay palagip mo kanyak ti may papan iti day ta a discount, mare. Anya nga ta, no iorderak mat nila kay kumare. Tapno maka-discount mat, no kasta arumwar kami. Ay nawaw, saanan, mare? Nilakay mo pa iti kunam. Sa bagay, di na amo ti ag-discarte day tiyan. Agpadadatatang nila kay mo, mare. Good citizens da. Ang mga no ipulong datapay, karagiti masaknan, no maamuan dati araramidin ta. Adda punto, Mare. Ilang mang kulaangan anasayaat. Tapno saan ang makita nila kay ko. Ay uray syakmat, mare. Ilamang ko adagos apaman na makaawi da. Tama nga no makita pa'y ni tatang. Aduntumanan asauna no kwa. Ada ka di ti ballpen mo bakit? An-anom ti ballpen, lakay? Fill up ako matoy raffle ticket a ginatang ko iti katrabaho ak. Ay nawaw. Apepe lang agim matang ka iti raffle ticket. Kat amumot nga awan ti swertem kadagita. Bakit? Raffle para iti masakit akabsat ti katrabaho ak. Iso nga uray sa anak ko na mangabak. Tinapatag, kat nakatulong ak. Ayan ti ballpen mo eh. Buludag labi ay, nabatik ti ballpen ko di office.
Adda iti maron a shoulder bag ko. Okay. Ay, mabiit lang ang gayom lakay. Siya kung ti mangala. Ay nawa. Api akas ta tiraksyon, ma'am. Iban sa ilimlimod mo. Si kakit di mo lakay. Anya kumangay ti ilimod ko kan ka. Siya kung ti mangala. Amangan no adda ma-misplace mo agamit ko. Sige. Agawaam nga ro. Tapno adda timalpas ka. Ay, naimbaglaangan. Ta nakapagpanunutak iti rason ko. Nalipatak mo't ngamin nga inlemang daytang a PWDID. Nagpalingke ka mo gayang Mari Helen. Adanapan ko ginatang dita parmasi mare. Iso adim magasak dito'y palengke tapno sana sayang tiplete. Di na osar mo manente item. Wala mare. Talaga adakkel at tulong ti PWDID nga in-order tayo ti online mare. Pudno launay Mare. Nagtaksi akmat laang itay. Kat kaasi na. Inikan mo't iti discount ti driver. Agyaman ak launay. Isupay mo't ati discount ang maibaw-bawas kadagiti baybayada. Nagsaya atan ti gastoy mare. Nabawi tamat laang ti sangagasot nga imbayad ta. Saan ka pa'y amabisen, Mare? Mang restaurant tamanan. Sika, ano kayat mo? Sige. Mang restaurant ta kalpasan ti pa nagpalingki ta mare. Anya ti ka na, Mare? No, anya ti in-order mo, isumailangan kanyak mare. Mala, irwar mo ti item, Mare. Tasyak ti makipila. Sika nga raw doon ti makaamong agorder. Tamang i-reserve back iti pagtugawan ta mare. Wen, itad mo lang ti item. Ta isupay ti discount. Iti second floor lang ti pagtugawan ta mare. Napuno mo dito'y first floor. Ipadalos mo lang ti bakante alamisaan. Tauray dito itan, Mare. Dinapateng, kit adda ti pagtugawan ka. Masadutak asumang at dita second floor, Mare.
kayo kanumot iti peke a PWD ID. Ay nawaw, nakadamagan mo lakay. Impos na iti Facebook. At da ka nung tinangi-report ka na kayo. Manager ti may sa restaurant alino kayo. Ha? Nan kita man. Basaam, ti kapsyon. Tapno di mo ibaga nga gululbuta. Di kay mabutang na dati mapasamak ka na kayo. Kat agbalin kay a PWD. Ay nawaw, kasano pa yan dayta? Sinukatan nyo pa'y tinagan nyo kin address nyo. Awanan na, kamatin da kayo dagiti pulis. Nang runa kit adda tinag-comment a kalugaran tayo. Amangan ko nak nagpatulong da kin kapitan. Delikado kayo. Anya tar aramidom dito'y balay, Erika. Adda ka din ni Mari Helen, tata. Adda tinapanan na. Apay ka day. Adda ko makayat ko nga ibagakan ko na tata. Importante la unay. Ay nawaw, anyat napasama kaya. Ay, agkalkaling itan ka pa'y. Ada ka matgaya, Mari Erika. Anya ti masapul mo? Ay ko, adda na patigapagsaritaan tamare. Makapadanag gamot, Mari. Anyat na pasama kaya? Da kayo ti makamuwag sarita tadapi aramidan. Anya ti baga, Mari. Malagip mo ti restaurant ananganan ta idi na palabas alawas. Nagreklamo ti manager da mare. Naamuan da apeke ti PWD ID ta. Kasano nga rudan day ta, Mari? Ay na mare, ang mga numaibalot tan. Manulaang mo ti discountan na alat, Nabasak ti adda iti dayjay Facebook post. Kaswanda ta mare. No kasta, naiposta pa yan iti Facebook? Wan mare. Ay, nakita nga rod nila kay ko. Iso anapudot ti ulo na kanyak ita. Nakababain ti naramid nyo iti kumarim Helen anak ko. Nagturag kayo ang mga ramat iti peke nga ID. Kaya't milaang mati maka-discount, tatang. Ay na, para laang iti 20% discount, ibabain nyo ti bagbagiyaw. Ta PWD ID pa laang mat tinapili yaw. Ay, sorry nga mina na, tatang. Pirme ng imbabay na kailan. Di kayo mabutang no pumaypay sulay ta. Kahit kayo tagbalin ang PWD, Saan, tatang? Hey, maglagayam. Magaramig kayo pa'y langit isiniswitay. Alay, urayan nyo ti pulis nga may mga alaka na kayo dito balay. Sweetik kayo. Magibabain. No, okay lang kada kayo, madam. Kat bayadan mi ti discount ana itidyo kada kami iti kumare. Uray times 2 pa'y, madam. Saan? Kaswan kayo adwa. Saan ang nasaya at nga aramat kayo iti peke a PWD ID. Tapno lang maka-discount kayo. Pangaasi yu, madam. Di mi kaya ti maibalod. Awan ti mga sikaso ka ni tatang ko no pa'y balod na kami, madam. Sangwan nyo ti bunga ti dakas nga ramid nyo. Amok asaan lang asyak tinabiktima iti peke a PWD ID yo. Ay, nawaw! Di mulukwan ti padam a tao. Di ka agaramat iti peke nga ID. Tanumado
Day ta Anora, iti pay laeng mat paraangan. Ay nawa, saan mo mat ako ko tidalan, bakit? Bay ata lumabas. Di ka kusilap ako silap dita, ta di na mutlaang makita. Di ka mabutay, no saan nga agsubli iti sigod tamatam. Na, Tunggal lumabas ni Marinora kat agkusilap ka. Di ka mabutang no aglak, ha? ay nasaan to ang mapasamak day ta? Sa maysa, kontrol man ti boses mo. Ang mga numangag na, kat panunutan na asip-siputak ti biyag na. Okay lang, atay sumot ngagpay sutar aramidem. No si kalaang ti kasta ti gayem na, sigurado ak amapunuan kamat laang lakay. 15 pesos laang alod, ngamimot na pay. Ay nawaw ka. Saan tayo ngagpapada bakit? Depende mo't dayta, ano man nakaawat ka tao. Ay, agreeing ka pa'y mango daw. Ay, bigbigatan bakit? Nasapa pa nga mariniing nakit eh. Mapukpukaw ti mulak lakay. Agraban pasaw, binagkat ti agtatakaw. Ay daw, kasano ko maamapukaw? Kit adala ang dita idirabi. Awan nga rudan lakay. Ang mga ano kinursunadaan dagiti lumablabas. Ay, sana mabalain. 5,000 ti gastos ko iti dayjay amula. Sigurado ka kadi ang mapukpukaw. Ang mga adala ang dita, kit di mo nakita. Ay, bumangon ka man nga raw, tatulungan na ka mang sapol lakay. Kasino ngamin ay tinangimbaga agumatang ka itimulaan ng ina. Sa mo i-display di taror. Ay, haan niya kalakit din lakay. Alangan mat kay iti silid ti pangikargak iti mula, kat pang display mat at talaga dayjay. Anya ti pa kay stresan nyo, tatago daw. Si Gayam Lucas. Sapsapulag ti mapukpukaw amula ni Nanam Olivia. Tinakaw da, tata? At hapon mi nga adda tinang takaw. Tadi mi mutan makita. Itay pa'y asap-sapulon mi. Awan mo. Ni, hasino ay nga tatay tang agtatakaw, tata? Dahil ti saan mi nga amo. Sapay awan ti CCTV. CCTV ti karuba ay tata. Ipadas min tuman tagsarutsod. 5,000 gamin. Ti kataday ti amula. Wala tata, nang runakit nangina pa'y gaya. Agpus kay mutlaang iti Facebook tata. Anyat amu tayo. Ang mga numasyan tinang takaw kat isubli na. Isa pa'y lakumaa. Tapos saanan analiday ni Nanam. Mapukpukaw ti mula ni Nana Olivia lakay. Nangina pa'y kanungarog kunan ni tatago daw. 5,000 ka no? Amok no asino tinagtakaw. Ay nawaw, nakitam bakit? Ni Nana Olivia ti kayat ko ang makasarita lakay. Masapon nga agsarita kami iti personal, tapno maibagak met no anya tinakita. Iranam ti mapan itayanda. Iti kasto nga oras ta sigurado asan abisi dagi jay. Wen, mga naklabiit. Anya tinakita mo ay bakit? Curiosak lang. Basta, adda tinakita, kat iso ti ipulong ko ken Nana Olivia inton madamdaman. Di da pa'y insubli ti mulam at tinakaw da, Nana Olivia. Ay da, talaga nga awanan. Awan konsensya dayjay nga agtatakaw. Amok no asino tinangala, Nana. Siya kunti witness mo. Ay nawaw, no ambaw, asino nga ron, Freda? Ni Nora, Anya? nakita nga iso tinang bagkat iti mulay o, Nana. Ay, wan. Malagip kaw anadakamat na akursunada na dayjay amulak idinakita na. Nakitam day ta, Nana. Kasla na singpet no kitaam. Ngam agtatakaw mo't gayam iti mula. Awanan baen dayjay anora lakay. Apay ni Laura bakit? Isumagayam tinang bagkat itimulak ang mapukpukaw. Anya? At nakaditi pamanagnag mo iti kasta nga ibagbagang bakit? Nakita ni Freda lakay. Isaw ti may naimbaga itay.
At dangarot ti ebidensya ni Freda a witness mo. Igsuabis mo din nakakita lakay. Ay, di mo patpatsintan yaman amang mangag mo. No awan mo ti ebidensya da. No agul uli makaklatan. Amangan no ulitin ang tumanan lakay. Agruam kit di day dya ataaw. Nay. Mayat mo tiisam mo ang agawid, Freda. Ta successful tinaramid ko. Ay, napakawa na mapaw. At daman ang tiinaramid mo akalokwanan niya. Ay nasaan akalukwan day jay, tapno ibagakan ka. Amukit no kasta tiisam mo. Di na ka di ngamin pakibiyangan lakay. Agraman pa nagisam ko, pagpari ko tampay. Ay nawaw. Ay. Amok nga dati kahit mo asawa ni tiday tanga isam mo. Banak, tasyak kanu timpulong ti witness na anang takaw itinginginaan na mula na. Ay nawaw. Sikat ti pinabasol da? Siyak ti pinabasol na dya a witness, iti ba nag-adyak mat inaramid? Sa anak mat nga agtatakaw? No kasta. Si kagayam tinapan impulong ni Freda. Idinapan iti ayanda na Olivia. Apay kumangay nga ramidan ni Mari Freda ti kasjay pare. Panagkunak. Kayat na ti bumalis ken kamare. Malagip mo ti 15 pesos alod apag saksakitan tinakam na ken kamare. Malagip mo. Sigurado ka kadi aninora tinakitam anang bagkat itimula ni Nana Olivia. Bakit? Medyo nasipngat. Ngam amok ani Marinora tinakita. At idugkat tibok na. Ay. San anasaya at nagpulong kay Jay bakit? No saan ka maggaya masigurado? Gaputa at idug tibuok na. Ni Nora adagosay. Kabisadok tila nga day taanora lakay. No di mo nakita ti rupa na. Saan a 100% sure ani Marinora tinakitam ay nawaw. Kabisadok nga rod ti itsura day taanora. Di ka man agin witness dita no inuulpod mo ti istorya. Di siya akong tulbad. Kaya't ko lang mati makabalas iti kumare. Di rumwar ti no. Agar aramid ka iti istorya takayat mo ti makabalas. Para lang iti 15 pesos alod. Iraman mo pa yan ni Nana Olivia. Ay, saan anasaya at tikas tabakay? Gulo ti pagbanagan tikas tangar aramidam. Apay ngayong bagbagam asyakti ng takaw iti masetas ni Nana Olivia, uray sanmat.
Iramraman mo pa'y ni nana iti sakit tinakam mo kanyak, gapulaang iti dayta alod. Witness ak nga rod. Alaman nga rod, napudno ang nakita nak, anya ti kulay ti kawas ko. Ay, kuha. Nagado. Basta. Anya nga oras ang nakita nak iti arubayan da nana Olivia. Ita di ka makasungbat iti diretsyo kanyak. Makonsensya ka kumamat. Sorry, friend. Kinapudno na. Nagulbudak at talaga. Takayat ko ti makabalas kan ka. Anya nga rod ita ti aramidag. Kagurguran ako ni Nana Olivia gapo iti inuulbod nga istoryam kan kwa na. Pinagbalin na kadakas. Saan ko lang ana ilo ti utangam kastakan. Sorry, Mare. Pakawanin na kuman. Kasano ko mga agsubli ti sigod alin nangan ta kas agayam no kas tama ti aramidam. Saanin ang maulit? Promise. Sakbay pakawanan ka. Kasaritan pa'y ni Nana Olivia. Kas taunay ti ungat na kanyak no amumlaang. Panugal dawan ti napalabas. Ngam di mo nagpakpakita na dyan Nora kanyak. Ay nawaw, relax ka kanila ang Olivia. Kasano kumama kapag relaxag? Iti kinaado ti bulak amasitas. Ti pa'y magkanginaan tinapili da at tinakaw. Nagbutang siguro king ka At dati nakakita kin kwa na. Ngam ilibak na pa'y laang ngamain. Ay na, amangan mo't nupudno, ti ibagpagan. Amangan no talaga saan nga iso tinagtakaw bakit. Amangan no mapagpabaso laang. No saan nga isaw? Apay nga raw na di matan umay. Una, tanuag sarita kayo, kat ipilit mo ti kayat mo. Di mo ding gantiside naman. Naimbag man ta nagpakita ka kanyak Nora. Anyagay, bayadam ka day, wano isublime timulak at tinakaw mau. Ni friend at timang ipalawag iti amin, Nana. Ay, kuha nga mi, Nana Olivia. Anya, Saan apod no ti imbagak kada kayo? no kasta, saan ani Nora tinagtakaw? Saan, Nana? Nagulbudak kada kayo. Takayat ko lang ti bumalas iti gayim ko. Nasakit nga min tinakam ko. Idi saan na nga inlod ti utangag alod. No saan ani Nora? Ibagam kanyak, no asinaw, itamat laang. Diyak amo, Nana. Tawan mo ti nakita. Diyak amo no asino ti agtatakaw. Anya! Pasensya ka na ano pinagsasawan ka iti dayjay nga aldaw, Nora. Madanagan aklaang nga talaga iti mulak ka mapukpukaw. Okay lang, Nana. Tinapatag ita, kat nalawlawaganan ti amin ka na kayo. Sana siyak tinagtakaw. Kaya't lang ni Freda ti bumalas kanya, iso nagulbud ka na kayo. Ay na, talaga dayjay Freda. Proud pa'y amang ibaga nga iso ti witness kaw. Tagayam, inuulbod ma ti rumrumwar iti ngiwat na. Da kayon ti makamungag sarita, Nana. Auta kundi ta. Ay kapasensya ka man na, Nora. Bayam, taikak iti leksyon day dya agayim mau. Agyaman ak, Nana. Amaw si Freda. Naglain ka nga gulbod. Iramraman nakpaikit dahin tapno lang makabalas kay tigayim mau. Ay, sorry, Nana. Basol ko dayjay. Imbabain nak iti sangwanan ni Nora. Sapay lang kumaa, tamapakawan nak, Nana. Intun sumarunaw, di mo nararamidan ti kasta. No adda saan nyo nagkinawatan iti gayem mau. No adda sakit tinakam mo iti gayem mau. Idiritsumken kwa na. Saan aday ta iramraman mo ti sabali a tao. Naimbag tasaan ko nga impabarangay ni Nora. Siyak tumayla ang tinakababaeng no bilang. Talaga adyak amo no asino tinagtakaw, Nana. Ninesa, di ta ka bang ibang abarangay tinagtakaw? Kasanum adamuan lakay. At ti insinti ka aruba tayo videos ti CCTV da. Huwan nga agpaisaw. Ti
Ti awanan pa'y na babae. Sapay lang kumata, saan pa'y anala daw ti amin, nana. Pakawanin na kumaitibidot ko. Pakawanan ka. Gamsan akayat asawan day ta apagtalkan ka manay.